Hai bentukin jan tha jan sungloi akan jang fa tu Bawipa min thang thasco se ke he Sailo ku se atu tenzer zong CEBC podcast angai me zo tu nandi la chunga lunglom nak chim chok lok ngai e tu zer he sungloi khun tia karwa al heng ke zong hi bentukin chim na chan nan ka pe ke sungloi khun na ka ruang chu tu zer he pastor appreciation a month asie le chu kan khri fa bu kan pastor ha an chung e lunglop nak bia kan chim chan an chung e kan ilop nak kan lak tar chan asie le chu bible vanrel usilo pastor appreciation he bet lai in Thessalon kot khat angan panga rel nak leini in vanrel to lai ulenaw na pathian ni nan ma shroi tu ding le chompiak tu dinga athimi nan lak i rian atron mi na kha upat na u an rian an tron ronga khan maiza nak asang bikle dot nak ngan bikha pi na u chun pakhat le pakhat iram nei ma te in khwasa u tia ka hen Thessalon kot khat angan panga kan hu e he ka bible ne akan chompiak mi so pathian rian tron tu na khri fa bu kan shroi tu na alai in pathian ni chitia thu e kan tu khalen na kan upat kan ti za hi ama pathian kan upat kan ti za si e anma an tling an tlak le anma an thiam an san ruang selowin an tron piak mi pathian rian an tron mi ronga kan upat na ding hi Bawipa biane akan feel mi chu si e le chu he pe tla in sina kan thazam pe kadu mi chu rian vial tilaka hin rian sungloi deu rian sungloi khun rian sungloi bika tia kro e eta chunaka tangka tamdeu mu mi rian zong asungloi deu men lai volei mit in chun volei mit in chun phim thiam nak sang pi kum sao pi phim thiam nak chon hu zong in wanga mi rian doctor rian heti lawyer rian heti engineer rian te zong kha volei mit in chun asang kolai suman selot tharau mit in hin bible ni hin rian vial tilaka asam bika achia mi chu ama pathian cha e full time kan tuane alain hi bentuk pastor rian hi bible ni hin asam bika achia e thongtha chim thiam pastor min thang pakhat Charles Spurgeon ni ati mi chu mi pakhat ni khin siang parang rakselo tia rakatin ha selo pastor rian idit riang bang in siang parang rian hi ka thim halo arwang cho asang big mi rian ka tuan change asang big mi rian tuan e asa aniam do mi sin vat ithel kha ke chu kai tlak lo we siang parang vial ti lak e siang parang cha rian ka tuan ti ati e pastor rian he pathian rian tuan hi asung loi tatak mi se asun loi bantuk te in afoi mi thil asishrim shrim lo we pastor rian tuan nak in a har do mi hi om hamo ti korwa again ha chu full time in pathian be chim ka sakona in full time in khri fa bu pakhat cha tu khal tu dir mun in pastor ka tuan lo te ka hen pastor po he bia kan ro pastor por an chol chakning kavan hu nei niam nga in pastor he kan kom na te ka khin an rian zaitluk in da a her an rian zaitluk in da a foilo ti mi kam hu e a lei in kan ni thongta chim wak in kar hang min ha chu zar khatin khri fa bu sin kan chol chang kan chambau nak man in khazar khat sung te chu do bikani zuam thiam bikani zuam te ka kan chamba nak tam pinan mu comment lai lo nan pastor te chu zar fatin ten kan hun ha kan u kan naw bentuk kan nule kan pale bentuk in kan sungkhat bentuk kan hun ha te ka vai tam pi chu an chambau nak hu jong hi arfoi e pastor athang that mi bu nak in pastor a social mi bu he lai mi jong hin kan tam de ra te ko ro e chu asiok asihrim chimlo zeronga thi seson pathian biani akan chom piak mi chu hi rian atron min ha kan upathi ama pathian kan upat jong asi e pathian rian kan sunloi mi he kan thilunga tharau thil hi abapi mo bapi lo zeitlung da kan nun naka tharau thil abapi ti afian nak jong asi cha hi ka hin a podcast angai min ha tu tenzer so pastor appreciation zar asiban tukte in nan pastor lete chiu chunga nan lunglop nak nan pastor lete chiu chunga nan ti za nak nan upat nak na lang ter chan asi e le chu jong chu van lang ter ding jong in som gan du na zai tikhinda kan he lang ter kholai ti sia chun apakhat naka kan pastor te he ichon biak nei niam ten alhein mino pastor ha kan nge sia chun kha kan mino pastor kha khoi kom bantuk jong in kom tlakte in khin no e ro nak jong hal ama he in nei niam kho nak ding cha jonga ama pastor long kharin lo in nang ma jong ne je kan ti lai initiate mirang hol kan man sia chun to ve apan hi na ka chun thong tha an chim dik ma anin shoi na te ge tha jan nga mi te kha text message jong in ma apum pa jong in kha sia
tu ten a thong re chim so tampi thajang ka nga ka lom tok boi pani thluachuah impe chin se ti zong in ti kho se chulong selowin chole wa zong in kan pastor ti na kan vendir kap hi kan chole kan wa kan manna ka kan thilung atiban token kan chole kan wa in kan pastor ti na chungi lop nak pia kan lop nak kan lang ter mi hi kan thilunga pathian rian tron tu na zaitluk da kan upat le pathian he zaitluk da kan upat ti lang ter nak zong si ti van chim gado chuson a hlein abepi chamtia kro mi cho ke ma zong pastor dir mun jung gadir lo nan pathian rian tron tu dir mun gadir ta ka ke kai lom bi mi he zaida si ti chon po zong ne atu philippi crit fabus na se he thessalon crit fabulil azong ati mi na cho ke kai lom pik mi cho nan sin i thong tha kan nak chip mi kha atak in nan nun pi mi thong kan the he kan lop nak sa bi ka si ti ban token kan pastor te ni pulpit sungi an au pi mi kha kan chinlung in kan chawla ni kan nain kan ngai kan mali in sum kur khar chiao pum pak kan nun nak chiao kan in nun pi mi he kan pastor te pathian ren tron tun ha ni lom bi ka si chu pastor appreciation week kan pastor te sin zong in lop nak bia chimding in boy crip in ban som kan tun ha he ka hen alei in CEBC kan pastor te ha zong ke ma pum pakin upat nak kan pek na nan rian ani pek na chung le pathian chan ani pek na alak srim lai lo CEBC zong thluachuah nak tam pi kan chau chu nan ma thong na se boy pani ma le lam in shoi chin ha se lo nu lei so lo in hi pathian rian hi kan creep fa bu in car kan han pi chin ko ti mi van chim gadu kan lom tok boy pani thluachuah nak impe ko na se